We have refurbished and built additional facilities in our hospitals, and we are at the moment upgrading Kembembe and Kirinyaga hospitals, as well as completing the construction of various dispensaries and health centers. While putting up these structures and equipping the hospitals remains an important undertaking, we are focusing on the use of modern technologies and innovation to improve healthcare service delivery to our residents. Kwi hospital block irakwo na nitoi yakwo ni guteithia thibitari yo muno. Juge otogwo kwerwo Kibebe lies along the highway na ni thibitari yagoro ni gukorwo nginya na theater, a trauma center na maundu mangi makiruta wira wega. Kogwo ithui ni tuguthi na mbere na gucirwa na turi kamiti ya health to thibitari ya Kibebe ni thibitari iria ciothe cire thiini wa county ni tugukorwo tugishicerera tuone mathina maria mekuo na nigetha twike recommendations na nigetha thibitari citu na andu aitu a Kirinyaga matwike a guteithika. Thibitari one turakorire ni thibitari yakitwe o gatene na turakora itikarite wega muno mwena wa buildings iria ikondu kou na twita kamiti ni turaruta recommendation ati thibitari yo ni yagirire ku improve na buildings cia tene ibakorangi. However, no twende gucokeria ha excellency governor wa iguru ni undu wa gukorwo ena project ya ku improve Kembebe sub county hospital to a level 4 ikoro igitweka thibitari ya kiwango kia level 4 na nitwakorwo tukiarireria nginya maundu ma gukorwo thibitari etena ndawa cia kuigana na maundu mangi no kuringana na dereti ni turuga ati thibitari ni gukorwo igikorwo na kindu tureta FIF kana facility improvement fund na kauni kondo tura recommend gakorwo thibitari ciothe kuma Kirugoya sub county referral hospital na sub county hospitals singe ira twena cio Kirinyaga na members ni marigwa ati angikorwo ni tugukorwo tukibitukia bill ya FIF thibitari ni kubota kwirugamirira na nigetha ibote gukorwo ikibota kuigurira indo ira irendeka na nigetha tutigatwere tugitegemeagira mbeca iria ciukaga through the exchequer na ni feeling ya members ati tweka uguo thibitari ni gukorwo ikithii kiwango kingi kiega. Na Kibebe ni thibitari imwe ikoretwo igituteithia muno na ni thibitari tungienda igacire, ni thibitari tungienda ikorwo na mabandiriko maingi nigetha andu ikaria moya mone handu ha gutwaraga arwaru wao. Ni tui Kibebe ni natweka level 4 na kiu ni gyo gikeno gitu na tugacokeria ngatho ha excellency ni mubango ucio wa kumiheisia bei na ni twakorwo umuthi twina dereti ya kuhota kumake sure ati thibitari yo ni turageria tumicenjie na njira iria igukorwo ona ko ti the best ni gukorwo i better na njira imwe tuiga nyumba icio ni cia tene ni nyumba ciagirirwo gucenjio ni nyumba ciagirirwo gukorwo na cia kiriu na ni njui pendekezo iyo itu ni kurorwo hau hangi ni ndeigua thibitari na nituiga thibitari tire na title D na nie ta chairman wa migunda ni tugo fast track nigetha tuone thibitari yo ni yagia title nigetha gutigage corona turia neme turoka gwiciria ati no twe thibitari yo. Nda insist na ndera kamiti ibote gucokia fund iyo kana mbeca icio nigetha ciekirwo thiini kiria kia ribo thibitari-ini kubitukira kiria kionganagio thibitari gigatigo kuu thibitari gikambanjetero kuu korwo ni gloves makabota kugura korwo ni tusindano makabota kugura sindano korwo ni nyamu igwitwa tutawa twa pressure kana tutawa tutungi twa panado makabota kugura so no nyende ku insist na njire thirikari ya county government icokie fund iyo thiini wa mathibitari mitu.